Triste, vraiment. Triste, ja. Puis bez oa plach trist kenan. Hag oa an istor a gont hag oa var ur garek o ela. Puis setu, evez kontet an istor. Hag evit pedi ar verez mari, e oa paour kenan, hag en oa sonjet da rei, da verez vari e rumengol, tout ar bleu melen da droha e bleu, sorry, I am speaking English now. So I was telling the story of the lady who wants to give the hair to Mary. So Ti Elisa zoar plarik e rus douz koan velan elik e rus douz koan velan elik e rus douz koan velan elik e an ozom Kaurantinik e an ozo Kaurantinik mont an Egypt dre ar saouzont mazad beuzet Kreiz ar mordon vazad beuzet Kreiz ar mordon var vor d'armo var ur garek kaurantinik Ouelet oureg karantinik Ouelet oureg Men am eus den var an douar natat na mamm Na breur na roi, na tat na mamm, na breur na roi. Barzan e vo, zo un tad ma de rumengol. Zo ur vamvad e rumengol, zo ur vamvad. Kaurantinik, ouelet oureg e rumengol. Poa e ruet e rumengol, ouelet oureg. Gwerez bari, me a zo paour n'am eus mont bet. Bleu melen n'am eus mont bet, bleu melen ao. Me a rei deoc'h, vid kuruden ur guden deus. Va bleu melen ur guden deus, ma bleu melen. C'est tu. Bravo.